Pitanje za Miliću Đurđević Stamenkovski: do kad misli da maskira Vučićeve političke neuspehe, da vodi borbe protiv novog svetskog poretka zato što se nama zdravstvo, akušerstvo, porodilišta, bolnice i domovi zdravlja raspadaju? Dokad mislite to da radite? Pošto ste infantilni, pošto ništa niste u stanju da sredite, a osnovano sumnjam da namerno razarate sve srpske institucije, a posebno zdravstvo, jer to vas ne dotiče. Vi se lečite po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po belom svetu. Ovde je zdravstvo svedeno na totalnu socijalu, ovde se mi pitamo kad će nam krov pasti na glavu kad uđemo u bolnice. Ovde je sve forma, ovde je sve fora. Ovde ste napravili na Slaviji fontanu koja šljašti kao na Times Square-u, a 300 metara odatle infektivna klinika vam se raspada i takve su vam sve bolnice. Raspadnuti kreveti, raspadnuti zidovi, raspadnuti plafoni i pacijenti koji beže odatle. Žene u ovoj zemlji imaju strah od porođaja zato što ste vi razorili sve, što nemate klimu na 40 stepeni, što vam krovovi prokišnjavaju u bolnici, a onda se pojavi novopečena ministarka koja je do juče bila opozicija da vodi borbu protiv, možete misliti, novog svetskog poretka, jer je truli zapad ili ne znam ko kriv što se ova država raspada, a ovde je sve u stanju raspada.